تەماشەوانێ خەریتی ویدەمەوە خۆش بێ هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش دوێ خەلەکێ دم ژارێکی مەی سەرەکە هەیە ئەم لەسەر پچێکی بەئاخبن و بنرخینن و ڕەخنە بکن و ئەمێ قەحوە خۆشی بەخۆن ئەم دەست پێ بکن کرێم کرد بەلێ تەماشەوانی هێژا gelê Kurd, gelê Tirk û gelên rojhilata navîn û sererd û binerd û gelên mirî û gelên zindî hemû li benda daxuyaniya serokê Newewî. Ka hala wê serokê Newewî çi daxuyaniyên Newewî ji me re eşkere bike. Li ser ekrana Xalî TV berî demekî bi zimanê Kurdî, bi zimanê Tirkî naveroka hevhatin û plana Apo û dewleta Tirk me ji raya giştî re eşkere kir. Ev plana hanê ji xwe xwal û xwarzê li hev kirine, car bi car, gav bi gav me berî jî got waniha jî eşkere dibe dewleta Tirk û PKK û Dew Partî û Çaqilmaz Partî vê lihevkirina Apo û Mîtê dilop bi dilop, gep bi gep, qurt bi qurt didi gelê Kurd. Bi çi şêwazî be ez li gel ku çek bisekinin. Siyaset bibe çeka stratejî ji bo çareserkirina mesela Kurd li Bakurê Kurdistanê. Dema çek bisekinin xwîna Kurda jî ku PKK bi dirûjmeya Kurdistan û azadî û serxwebûn û tevgera azadî van derew merewê hanê dawî li vê xapînoka hanê li vê tevgera xapandinê dawî lê tê. Ez li gel vê çareseriya hanê me. Apo çi dike, çi tawîz dide, çi nade dawî li vê trajîdiya hanê, li vê komîdiya hanê jî were, li vê xapandina ji hanê were ez bi rastî ez li gelim. Ez ê rexne jî bikim lê zaten yanî ji xwe Apo îtirafçî yanî wekî îtirafçiya niha û xala didwa jî nakokiyên di navbera Cemîl Bayik û Apo hene. Di medya de tiştê ku dibêjin û serokatî û em dû serokê xwe ne û serokê me çi bê ji weke wî û em çareserî ew e û mixateb ew e û deriyê Emiralî vekin û ji van derew merewê hanê. Lê cim'a ev 25 sal e ji not û niha û heta roja îro îdî nefes stendî ye, hemû tişxistî bin kontrola xwe. Cim'a nehazir e. Heta ku Îran piştgiriya wî bike, Cemîl Bayik nehazir e were xwe carekî din teslîmî Apo bike. Ez nabêjim cim'a baş, ez nabêjim Cemîl Bayik baş. Na. Yani cim'a û Apo aynî çîrok. Yani sergînek û me re dişkîne her du wekevîne ti ferq tune yenî. Ti ferq û cudayî di navbera wan de tune ye lê cim'a piştî ku Apo hat girtin nûka nefes stend bû serokê rêxistinê birêvebir û bi rastî me re heqê xwedê bêjî yenî cim'a PKK ji têkçûnê ji mirinê xelas kir. Bêy Apo PKK dikare bimeş. Kî meşand? Serokê Newewî Cemîl Bayik meşand. Serokê Newewî Cemîl Bayik li hemberî Osman Öcalan û grûpa Osman Öcalan jî derket û wan jî vala derxist. Serokê Newewî Cemîl Bayik dikare li hemberî Serokê Newewî Abdullah Öcalan bisekine dikare. Dikare. û eger mesele bibêje qunaxa dawî
افنا كوكين هاني ايدنا برا ابود ودنا برا جميل بايك ده وهركس يعني بيبحث تقيا يعني اما بتشيكي يعني خلكي اي دردورة ريخستني اي دهندري ريخستني دفي مثلا هاني بي حسيانة لرايا قشتي بين حسياي او بيبحث تشتكي ببيرنجي مثلا دم خورنا ابو المطبخة ميتي تشيكريه وبدبر فكاكي بدبر قالي كرد اي بخو سرسرا سرچعبا اي نخوي بزوري بدلوي اي نخو بزوري جي نخو اي بزوري جي نخو ويج هولي راك ابو بريوي مثلا خاني كريه ميجي بريوي كريه يعني اف ش ملي في خوارنا هاني جوي كرافي وقزل قرطة كو ابود مطبخة ميتي ده شي كريه تنه دلي خوبتش مشتيدن خوش نكن جميل بايك وهناك دناب كده وكي مصطفى قرسو حيا درجة كي دوران كالكان يعني دوران كالكان جي مثلا نزل علي يعني قال باسكي ابوي قال باسكي جميل بايك اف جي هي يعني اف مسألة هي چیروکا دوران کالکان لدناوا پککی ده مراد کارایلان تکس آلیه نیزی آپوی يعني بدست وی داوی گو اگر اف پرچبونا هانه چه ببه و مراد کارایلان يعني و زلال به یا وید نوا پککی ده آپو بپارز یا جو اجنا پککی قطبه کی مراد کارایلان حواله جمع ایدن روشاوان مصطفى وجميل بايك روشاوان ايدي جمر زلاله دوران كالكان دنا برا هر دياي اوي جيوي زلال بفلي اويدن جمر يعني بك سر خود بيجم لسر نرينا خود بيجم مراد كرائلان ترجيحاوي آپوي جبر دما پککل بنگوی هفدو کت ده 1003 4 و 5 بداوی بو ترجيح آپو نه جميل بايك بو مراد كرايلان بو تبليك جميل بايك كيفنه جدا مزرينري PKK'yi ومراد كرايلان نجدا مزرينري PKK'yi تبليك جميل بايك دو كونغري دا مزراندنه ده جيگري آپو بو او و شاهين دولمز هر دو جيگري آپو بون نورمال وقتی سروک وره کشتن وره گرتن تشتک پی بی جیگر جهه سروک دادگره اب مسئله آپو قبول نکر و مراد کرا ایلان لسر PKK و لسر کنگره PKK فرض کر 4 سال در باس بو 4 سال دن جی هاتن او جی خلاص بو تی بیراو وگرن ارشی آپو 2 سال ji Cemil Bayıkır bi perspektîfa Apo bi biryara Apo ji Murat Karailan re 2 sal jî zêde kirin. 2013 îdî rê lê nema Cemil Bayık hat bû serokê rêxistinê. Ana Cemil Bayık fiilî ew serokê rêxistinê bû şeklî jî bi suret memelesî dîkor bi jî Murat Karailan ji 2005 heya 2012 13 de ew serokê rêxistinê bû. Heqwasa sal derbas bûn em karin bêjin ji 2013 û heta niha 12 sal zêdetir yani Cemil Bayık dema xwe tije kiriye û zêde jî bûye lê kongrê PKK li dar neketî ji ber ku kongrê PKK li dar keve yani destûr heye qanûnê PKK heye yani çêna yek zêdetirî ji di cara bibe serokê PKK gerek were guhertin kî were bibe serokê PKK dîsa Murat Karailan vegere mumkin e lê Cemil Bayık rê nade vê mesela hanê Duran Kalkan bibe
سەرۆکی PKK نەممکنش بەرکوونە کوردە مستەفا قەرەسۆ ببە سەرۆکی PKK نەممکنش بەر کوردین زان بەئاخەبە ئەرێژ مێرک عەلەوی و دێرسمی و نظامچیە لێ کوردین زانە چارگۆتنا بەئاخەبە نابە پارتیا کارگەرێ کوردستان PKK سەرۆکێ وێ نزانبە چەند گۆتنا کوردی بێژ هەرێمی بژی نزانە بێژە لەوما احتیمالا مەزن ئەگەر کۆنگر دارکەوێ دیسا سەرۆکاتیە ڕێخستنی vegere ji Muradkara İran cuma rê nadivê mesela hanê derfet nadivê mesela hanê baş e çîroka Apo gelek daxuyanî li ser sosyal medya tê gotin bi zimanê erebî wekî din jî û bi zimanê tirkî bi zimanê kurdî hin agahî hene ku pazdê sebatê komploa navnetewî bîranîna komploa navnetewî û girtina Apo vegerandina wî mala Xalêvî mala Xatîkawî û mala Xalêvî wê Apo derkeve biaxiv ew ê zindî biaxive bê şandeya Dem Partî bê parêzerê Apo bê sansûra PKK bê sansûra dewleta Tirk zindî wek şewazbar diaxivin Apo jî wê derkeve bi gelê Kurd û gelê Tirk re biaxiv Apo derkeve biaxive ada wî yanî xelas tiş namîne çawa tiş namînî yanî Cemîl bayî gerek bêjî ya e ya na nîv nabe Apo dema ku derkeve dêmekî Apo wî anîne hepsa malê ji xwe hepsa malê de yanî we bawer kirî ku Apo li Îmralî wê Apo derkeve û van tiş miştêhan bêje îja carna tiştên wilo ecêb ev derodorê PKK û Xapoçî Ajansa Mezopotamya hin agahiyan din ji xwe berdidin ku serokatiya me heqwa sed sal wilo xwe mijûl dike planên emperyalîzmê komploya emperyalîzmê li ser Sûriye li ser Iraqê li ser Îranê û li ser Tirkiye komploya emperyalîzmê û postmodernîzmê û kapîtalîzma modernîte ev komploya hanê serokatî xwe pê mijûl dike çawa komplo vala derxîne van planê emperyalîzmê vala derxîne yerê me fêm kir tu planê emperyalîzmê vala derdixînî ser dewleta Tirk me fêm kir çi îşete ji Sûrî ji mapte ketiye dewleta Sûrî qey bi Apo ketiye rejîma Iraqê bi Apo ketiye rejîma Îranê a olperest a taifî bi serê Apo ketî xwe pê mijûl bike û çawa planên emperyalîzmê li ser vala derxîne Apo xwe digivêje û serê xwe dêşîne û mehda xwe dêşîne ji bo van planê hanê vala derxînin qey emperyalîzm li Misrê tune qey li Siûdiya Erebistan tune li deverên din li Ewropa tune bere planê Apo rewşa Apo xebata Apo li dijî planên kapîtalîzmê û emperyalîzmê li wan deverê hanê jî be çima tenê helbet ez li gorî agahiya Apo çiya dibêjim ez ne li gorî xwe dibêjim Ajansa Mezopotamya û derodorê Xapocî ku van tiş miştêhanê li ser Apo dertînin tiştên ecêb û kenê merotînin kenê mero yanî qûna mirîşkê û hêkê qaza tiştên wilo tiştên ecêb tînin serê Apo wilo wî mezin dikin dinepixîn wilo tirpe dikin wî pif didin îdî Apo dikin biteq hingî li hemberî emperyalîzmê ye tiştekî ecêb tiştekî wilo bi rastî
مرل حالي واندنر كني يعني مرو إيدي كناد فتس ناني بي خوي دخون ناني بي خوي دخون وطري شوش خبر ددن يو عيبش مديا بكا كيرياو يو عيبش تفقر خابوشي هقوصا آبو چي آبو لهمبري بلاني امپرياليزمي لسر روجلاتا نابين آبو فكر چوا وان بلاني هان والا درخه لدجي دركه سروكي نووية سروكي آتومية وسروكي سر عرض وبن عرض شخلي بنر چواوی مزنج کرو چواوی پلان امپریال جا پلان امپریالیزم چیه؟ نهال گوری آپو فدراسیون کردستان عراق کردستان باشور پلان امپریالیزمی ایش اگر لهمبری ایرانی او رژیما ترورانه او رژیما کو کادر پککی و کادر پشاکی دارد کوان دو کجه آپو خوا وینای زکی ویدش ناوا ویدچه خما ایرانی دخو پلان کپیتالیزم و امپریالیزم لدیشی ایرانی خوا شیرین لچعبه آپو حرمان دیه آپو چاره سریه دیگره کوان پلان هان والا درخ پشتگیریه يعني نهار روشا سوري جي نهار كي حكم داري سوري جبهة النصرانية آبو پلان امپرياليزم ويوالا درخين مالا منش همه برازا وجام آبو چه چيرو كي خو ريخزنا خو آني سر حفدو چه مسئله خو چاره سر گريه بدرد رجلاتا ناوين مجوله حتى باز دي سبات مش خورولو لما ملبند آپو من کالا آپو بیچ بیجه وی خوزیاش مالا خودیر آپو جز مبرشی گوتی وز دباره جی دیکم جمعش در کتانا با آخفیا ولو مدیسا انفگر یا حالی بری دما آپو در دکت و شبشبا دوی وی و خلق ما چی فهم ندکر نهاجی آپو چی جی فهم ناگن جی فهم ناگن من پرتو کیوی خوندنه يعني جي ونكي دخوازن از يكي كو دما كوز آپو چي بون و پشتی من دفش آپو چي اجي بردا من آپو باش خوانديه پچه من خلصر آپو جي وستان دي خوندنا آپو تولي كو نهي جاي آپو نهو فيلسوف و راميار و برخودان وان و نزان تشتكي ولو تنا يكي نويرك یکی بیچاره یکیش پرتوک مرتوک خلکی ولو دزی و ناف هف خستی و کریه ملکی خواه پککه دکی ملکی خواه گلی کردک ملکی خواه و خوشی دکی خدمتکار دولتا ترک آپو بو کرتی اوه بو کرتی از بیشم اوه لیمد یا پککه وی رابن وی ترمپه بکن وی بنفخینن وكسين ربان كسين نزان وان بين سر أكرانا وان بين سر مديا وبحثا آبو بك ديتنا آبو چوابو وأخافتني آبو چوابو فرموش خلده و مينا كهاني بنرن و دايكا كرد فقيره چه سياسته فهم دكه چش آخافتني آبو فهم دكه چه تي دكه اوه ورن وی بکن آلاوی رکلام و پروپاگاندایا آپو آلاو رکلام پروپاگاندایا پقاقه ام دچین و تین ام دبیشن پقاقه و قصدن پقاقه و مدیا پککه وی هر چیروک و میروک و ویدیو و راپورتا چه بکه وی بیشن نا قصده و پککه یک اولو دکن مدیا پککه بوی شوازی هانه تفدگره و باری قصده جی گران دکه و باری گلی کرد لروجاوه کردستان جی گران دکه تماشا بکه
يوسف كشان والله أب حركتهم تغلبون جو كردستاني تشيبي وملطي كردي بسكفي وأفسروكين التويهات أب أقلي صغيرين كلا سري وادا أم بيدي حركتي هاتن ما نبخدي بيشي ما لا برزاني بون خدي أم وقتي أب حركتات ما خوش بشتا ما لا برزاني دالي أم راسي بيجن خدي الفر شكا ما لا برزاني جتكرن أم واربون بشتي جو أب هفار هاتن وزاروكي ما تغلبون وزاروكي ما شهيد كتن خودی کجان پای حرکتی نه خو بشوچی امش ویری ناوگرن کجان و پای خو نظارو که خو ناوگرن کجان هم دست پیکی ام بوارنا کجان مدبا سروک ببینن گولا حقیق کرده اوستینی أنا بيسروكي خرابن حقي كردا بخدي هفالنا أولو أم الشامي در كتر أولو سري كاشا كده دستيم قرتن ولو تقولن رياقة شاغة قهرنا آري جم سروك بخدي دورا أم بردان أخوان أم بي معنا هاتنا أم دوي رياقة شاغة هاتن بخدي كجام جفرفا أم تشونا لبنان أم دي سهاتن أم عمي تشكن كجام ولا أم قرهان أم بيم نقرها ما دابون سروكي خود بينن بلي أم دوربو ام دور ما دنگی کردش تغلی بلی من زن بچید بیش ام بیش با کچم دی ولا دی خطا بید اف دایکا هیجا دایکا شهیده کیه جنکی ولاد پاریز چیش خو فهمدکی یعنی دلیوی ولاد پاریز هستیوی ولاد پاریز چیش سیاستی فهمدکی وی آنیه و دانی به قی کادرکی PKK مدیا چیکری PKK چی پر هفیبینه کری و کری جنابا مال پری خو و راگاندنا خو مدیا خود اون بلاد کنو رکلام و پروپاگاندا جا آپور شتشتکی سحر و جمال آپو يعني شوق و شمال وي سحر و جمال وي و روشا و حاله آپو شوابو ام چون لبنانه و آبو داخلی ما نزانی چی بیجم دور بو ما فهم نتکر یعنی دما کنی زیگ به demek yemi film bik تبي رام ام دربيسيه بون دما كما جدينجي گل رچه دکر ویدیو هبون کاسيت ویدیو آپو دهاتن بزمان تركي والله وبدله وتله بخيرا ويشري سوندا والمتنا ما قالي كرد دايكا خورتا مواند جوان زلاما مواند جوان كاسيت آپو بزمان تركي بزمان كردي مرجفتي ناقش مرجف فيم ناقش شبشبا دوي وآخافتنا ودفوكا ويا هريمي مرجف فيم ناقش جا آپو جاتو بزمان كردي بزمان كردي هم جي خبطكارين ولو وي چاغي يعني نب خير ونب أحلابه ولو خوينگر بون سرگرم بون آپوچی بون خاپوچی بون وي چاغي او روج هرن و ونگرن يكي دايكي كرده والبر يعني بوره جوينه لي والبر اخافتني آپود تخود بيش بيشتي ساعتك ساعات ونيفك آپو بآخفكاوي چند حبل الجوينه مددي تنجارنا گناه ماشي جار ولا يعني گناه ماشي جارنا بوان دهاتيه وافشنه بان از نتني بمشي كادركي PKK يعني ما بهفر كار ذكر لي ام دروشكي ولو دبون يعني ما خلكي دا اني الجبو كل آپو قهدار بكن اشتك جا آپو تيني دقشتن وجا بشتي جوين دا قديا هوا الكسك برسي وهي لسر اخافتنا سروكاتيه تبرسي وهي جا ازجي وكادري كوبمره ام هر دوشی متینه دگشت آپو چید بیش و چی برسه و خلکه بدن یکی وره بیش نزانم چه تشتکی ولو تیناقی جه آخافت ناوی امی جی مجی تینه گشتی ویجی تینه گشتی جه امی برسه و آخافت ناوی مکانیزم خبات اما ببیننگی بو خبات PKK دنابا گلده و نپخاندنا آپو
و ترمپكرنا آبو و قلوكرنا آبو همو بوی شێوازێ چەوت بژوی شێوازێ ئەرزان لناوا گەلدە دەهات بەردەوامکردن و حتا ڕۆژا ئیرۆ ئەv مالە ئەv تاسە و ئەv حەمامە بوی شێوازێ هانێ بوێ دایکا ڕەبەن ئانینە و بەحسا چیرۆکا خوا دەکە و چوو لبنانێ و ڕەوشا دیتنە ئاپۆ زاینێکی نو دیتنە ئاپۆ زاینێکی نو vêgerin li pirtûkê PKK pirtûkekî derxistî navê wê Meşa Romayê. Nameya Apû hîna dema li Roma bû. Nameya ji Yasir Erefat reşandiye duê pirtûkê de belavkirî wergerandî zimanê Erebî. Bi Tirkî jî heye. Nameya Apû ji serokê Papayê Vatîkan re. Serokê cîhana Krîstiyan. Serokê cîhana Xristiyan a Vatîkanê. Apô jê re nivîsandiye dibê hatina me Romayê wek hatina Jean Paul e. Butros e. Butros dema ji rojhilata navîn de çi Roma Apû xwe wî muqarene dike. Hey xwedî serkesek diçî ji serokê yani hindikek mayî dibêje ez İsa me ez Mesîh im. Hindikek mayî wilo bêje. Xwe recayî serokê dest ewa Filistînê dike. Rehmetiye Yasir Erefat. Apû ev apôçiyê ku niha dev davêjin tevgera Filistînê apôçî ne. û Yasir Erefat nizanim çi gotiye û Yasir Erefat li dijî Kurda û hevalî Sedam Hüseyn serokê wê newewî name ji Roma şandî ji Yasir Erefat xwe recayî wî kiriye alîkarî û piştgiriyê dixwaze. Serokê newewî name ji Celal Talebanî re nivîsandî duê pirtûkê de hatî belavkirin. Hîna li Romayê. Name jê re nivîsandiye dibêje ez ji dewleta Îranê rewşa me amade bike ku ez werim devera dibin desthilatdariya te re. Apû ji Celal Talebanî re dibêje hemû bi belge hemû bi dîrok bi name. Me berê jî behsa wê kiriye. Nameya Apû ji Massimo Delima re ji Celal Talebanî re ji Celal Talebanî re çi dibêje dibêje rewşê ji mir hazir bik ez ê werim cem te naçî cem Qandîlê naçî cem konseya serokatiya PKK naçî cem Cemîlbayî dibêje ez ê werim cem te û ji mir hazir bik. Rewşê hazir bik bi Îranê re têkevin nava peywendiya ji bo ku Îran me biparêz. Lewma Apû komploa kapîtalîzmê û emperyalîzmê li ser Îranê dixwaze vala derxe. Mêrek ji berê dixwest her Îranê. Derdê dilê wî ye êşûjana wî ye ku aramî tiştek ne bi serê Îranê neyê. Bere Îran şer û pevçûna li Sûrî û li Iraqê û li Libnanê û li Yemenê çêbike lê hema tiştek neyê serê Îranê. Tiştek neyê serê Iraqê. û emperyalîzm li gorî Apû dema berê xwe di rojhilata navîn dixwaze tiştekî bide Kurda tiştekî ji Kurda re çêbike. Apû li dijî planên emperyalîzmê ji dewlet Baxçelî bêtir ji Recep Tayyip Erdogan bêtir dixwaze planên emperyalîzmê vala derxîne ê derbarê pirsa Kurd derbarê mafê Kurd çareseriya Kurd. Li gorî ajansê PKK mesela gîhaştiye vê qûnavê ya Apû ya em ya planên emperyalîzmê. Berê digotin yan serkeftin yan Kurdistan yan neman û yan Kurdistan yan Kurdistan. Berê wilo bû. Ana
يا ام يان بلاني امبرياليزمي ويا خولي للسري وبه خوليها خولي اف مديا تشيكرين بككي جي آمد دجله بگره و تدكير دركبه و رشاد صور قل دنافده و آجدر دنافده و اف چوپا مديا تشيكرين خاپوچي ويلا خولي للسري وبه اگر مجارا و اف مجارا و آسركه يا امبرياليزم وحمو دناوا امبرياليزم دجين وحمو معاشي خوش امبرياليزم دستينن وكارو خباطا بككي دناوا امبرياليزم دايه ودولتا ترك عندما ناتويه ودولتا ترك جي بشكي تبنا جواكا امبرياليزمي يعني قاشوي ابو دولتا ترك بك دولتكي سوسياليست او ابو دولتا ترك جناوا ناتو درخينه جناوا روش و دیمن و چارچوبه امپریالیزم درخینه وی وکی هنه کردا گوتی اری والله وی جی اما واتایاوی از جوار دهیل باش اما ببینن که حالا وی چی گوهر وی چی او آواز زلال او کانیا گوتنین خوشش دوی آپو وی بحرک پازده سباته که حالا حتی وی قناقی حتی وی روشا دیروکی خواه آماده بکن به وی یعنی از چی بجم هماز نابجم از وكوا اجي من البنداوي تبليك وتزانب كو يابو بلا بك يعني ويش بلا بك الزانم يعني وي بلا بك يعني لخمناك عمل بندي بمينن لبر ازدم داويا في خلاكي حتى بشتي بازدي سباتي دبكو حفتة يابي از مجول بم از نكارم بروغرام آماده بكم لتكز بشتي بازدي سباتي امي بحب ربن يان روجا بازدي سباتي يان روجا يعني دوی قناغا خانه ده می دیسا ورن لگل هف گلو آبو آخوی نا آخوی چو گود چو نگود چو بلا کر چو بلا نکر حتی وی چاوه دنافا خیر و خوشیه ده بمینه